Levi baru ke vlog Jonga and welcome back to Baimut Vlogs. Oke, mata kesini ngawan sini sa dam mau pelang sini. Wan khaido selama lajan sting snem mata. Asnge ke khaido nomor ke portelang, bat mata mulai April. Kita sedang meron khaido biang sini. Te ngido algo ne kang peruman ngimi in the gym. Wan khaido nomor ndabai protein show. Te hapam ngido carbon protein kambon. Anyway, dengan kita harus station room, di increment bah ini yuk kita kan nang nena dam nang ne, kasi ke dam serum. Bat ke kuai ni baru isngi, ke pen EP ke jeng kuai dok ke jongi, nang ne dam moklang nang ne mata kesngi. So, don't forget to like, share, and subscribe. See ya. Go. Tangin lapoi yang ni jaka kawang kuai yang ni. Kadang kita buat tiar ke sini sini. Masih juga kita kenal mesti. Kadang-kadang ka dam hang ni mau pelang, hakaba nang ni ngitan om selong mensupply ka umbam di ke sungai. Kita tolong nang ni. Gila persangban mun kuai sti seliang sti yang bagi dong kibreu ni. Yang kelompok ke jaka nanti bakal orkom kibok. Kada jaka simet na jaka pajba ni. Kim sa on kuai sti tagi hawan macam ni. Anyway, kada kesin mun kuai ngaban kuai hang ni. Badro ban kuai bol, empat junang kuai bol. Tim trak singin ya learn kumno ban kuai bol. Patngan pen EP kerkom klek jengbang ke sungai hang ni mentah. So, let's start. Go on. Good. Nuru jengbam ba ni berste kawang musik ni klek lang kai masih don muri kandang ni akaba ni besasti ken mi do ka kada kai masih mengi liwat mana ni yang baru bat neu jengbam mengi besah tangin ready no ki fishing gear ke jongi mungkin yo khoi ki jaka ke bang ni une bang ni ide do bol ko bagi khot ang ni hadam ang ni se khoi ke ni jisa kam de ke bol jeri ke ke pala pelun de ding te khate ke ni to sai khoi jo phi but yo pawang sisa dam se ni master khoi bol ang ni udah ni dok te di bol ngam patlang te bol do ni urang jonga te une woyu sai pada jerong tu dia sai jen tu ngate pasok we nang seliang jo ning bol ba si khot tau sai kmat deh man alright sai kmat tu te tu bante khoi jongi ne dia no khoi do ko pro ba hani gi than dam ne awan mangatayo ne bro. First try ba ya? Lo yo dok ha. Hai to dok ha. Tas ski. Oh, tersong rupak te le. Tan wis kendau saya. Ski. Rak si terang. Ski. Oh, yes. Kali trim. First time khai buah. Kayak gini kayu. Kasar apa yo lat ya. Fine. Fast catch. Yo lat. Kasar deh. Kadang-kadang ke dok ha ke ba. Ada yang say nang kong taga ski nang nina dam ang ne, khoai bol.
boleh subon yang mana boleh kai ka mati ka bol te kene dok kha ka ban kong mengila yo sen ni na dam nang ne sen na jar Sir, Rush. Ipan ma. money baby. Mulai bro. Dah. Kau kata ya? Say. Pang ka bol jungu man ko da ste ko ngam mi so teman ko ste sa ke di ko lu ngite rondo esta Ini kan jilong kai bol, ini kan. Ya. Kalau đây stik sim ta gen prepare no ya ka lunch ko jongi nomor giwi ang step snong selong stay te niyo ban setting set kadang-kadang ko pangira gen phone sway ka bat ngin sa yo sdi bat ban bamro une way udang ko ujur the udang ki brokoli udang ki sokya sao kajor udang kat ek weight ko jongo kadang bom healthy bro gym bro jongi. Okay, let's start cooking. Jam ta, keman nak save yang sagway, seteng pot pamja. Kene ga dok ha. Kebelai wi. Wah, ne nadam nang nem ta kesini. Ibang deh. Itu. Mau bro. Potong mes. Susah surat kabam ya. Đậu khả hay yêu khả sau. Sao? Sụp bằng. Say. Duman nó say phang nó say. Pro ima. Tan dulu. Bueno, silo. Say. Ayo dan. Terus. Tidak. Oh, tan selesai suki. Terus. Norbas ya.
Aduh, sepuan ada nih nih. Ibang ya. Bat ya hap. Wakil urang mo, wakil urang mo. Bat ka to. Kala san bajem ta janmet. Bat pinggirang khoai yang nih ha dam mau plang nih. Ini yuk saya gumba san terteli gitu kan dam nih. Ba isngam kidon parlok ke khoai sti showroom ro. PPE ki kidon saw sagot ang the. Sti shalor ro kidon ke bai khoai. Sti. Te ini khoai yang nih sakumba kenta setengah kentai nyok on bam jaf sin pat bat chwa bangin nik phai chwa kandum no nang nena chaka khoai jungi mta kasngi te kane kade ko wina ka fishing spot ko best ba ka ba phila ban mon khoai hang ne ha dam hang ne ka ba long dang jat ba na so shilong ro piaj ko matang steng ta tam phila poi kane jaka hang ne bat ro kalong ka jaka ko besngan ha ba kidon gi paranong khoai ki bi khoi lang ne dam man kasngi hang ne Branded. Sudah biang nanti nih jelas berhak ya. Raksan steng menta ki thi do ang the di du phong ku bol junga balik ang the tu wis liang basang the ka do ka yami kum ka ksan yang tepe ka boy ang the tangwa kampat da dum ta isa ki bon ma ki do ang ne dam hang ne kum phi ang the tangwa kempat tan yenu jumbam jungi kamen makan ai no jelang kan bam no itu bindiau jungi begin yo sei segoi do khan ne na dam nang ne Tam ski bejai ya penyang si cerong ski jai dia khambo rimat betul don ini kusapat deh ane rak yang tuh dia madam rak baik tips tuh adum sant le sabun let tuh kane di dok ha ba shu tan menta tu dok ha ba ka kham ka tnet thrai la shu bo dok po jang ka kon dok ha thrai kane ka dek ka dok ha khadu mta kasngi di ending ending nei baret starting nei bahe oh lihat sekali kiro pembaharan. Okay, so mantang ila poi hang ne ha lor bang set kali hang ne bar gila mi nang thina jaka khwai na marup kal adum bat ka mi mat sho kitu ki bol ge jongi ro ang tu ha damang tu te mantang ni phai no stisha Shillong ste kan support ngi ngamtep ka khamblok ba por Shillong te antuk un poi kan obje anyway kan de ge khwai do jongi ne ha dam mo plang ne bat ada pikwa bon khwai hang ne ka jaka kalong ka best ba bon khwai hang ne bar ki do ro la sang daj ba ko ma pi u khwai man ne te ngin poi sebukut juga nang video menta ngin sekundu pat aking tayo banwan hagi pat ke video ke bagan sa upload apo ka YouTube te till then thank you for watching stay safe take care and bye bye